Zašto? Zato što mogu da nalećem na strašnog jezivog vuka. Možeš malo da ubereš cvijeća. Da, bravo! Tada se nisam setila. Ja berem cvijeće, šuma izlazi i raste Pakina kućica. Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra! Ti kažeš kuc, 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 kuc. Ko je to? Mala crvenkavica. O, draga moja, uđi u kućicu. Ti kažeš Ne kažem. Neko što te pojede. ajde. Ajde. Sad ću da te pojedem. I sada ovako legneš i prerušiš se kao bakicu. Bako, bako, zašto su ti tako velike oči? Zato što Da te vole vidi. Bako, bako, zašto su ti tako velike uši? Da te bolje čuje. Bako, bako, zašto su ti tako velika usta? Da te bolje pojedem. Čiča, miča i gotova priča. Bravo! Aplauz, aplauz! Možemo sad da vidimo kako se Bravo, bravo! Ajde, a možemo Fantastično,